Good evening, brothers and sisters in Christ. Welcome to our evening service. As we begin our service, let us take a few moments on silent prayer and prepare ourselves to this evening service. Let us all pray. We sing praise to the Lord, taken from the book of hymn, number 354, verses 1 up to 3. Let us sing. In the name of the Father, and the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit, who created the heaven and earth. Amen. Say to the daughter of Zion, verily your salvation comes, verily those who are the reward of his labor are with him, and those whom he has earned walk before him. Hallelujah. Let us pray. O Lord God Almighty,
Creator of heaven and earth, it is only because of your faithful love, O Lord, that we can enter this new church year. Give the Holy Spirit and the Spirit of wisdom to your congregation, so that your kingdom will continue to grow among us. Give your servants the enthusiasm to preach your word, so that your congregation will be more perfect. Strengthen us to follow you in faith, so that you may endure forever, because of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Hear the law of our Lord, taken from 1 Thessalonians 5 up to 6. All of you are people who belong to the light, who belong to the day. We do not belong to the night or to the darkness. This is the law of our Lord. Let us pray to ask the power of God to empower us to do His law. God, our Father in heaven, strengthen us to be able to do your law. Amen.
us humble ourselves to confess our sins before God. We pray. O our most loving and most holy God, our Father in Jesus Christ, every time we come before you, we feel that we really need your love. Therefore, we come to humble ourselves today to you and confess that we are often like stray sheep who stray from the right path. Do not exclude us from your presence because of our sins and transgressions. For you do not desire the death of the wicked, but you desire his repentance, so that he may be saved. Forgive us all our mistakes and transgressions through our only Master, your Son, Lord Jesus Christ. Establish your grace for us through the testimony and power of the Holy Spirit, so that we will be converted and come to call on you, and so that all our deeds and behavior and thoughts will be the glory of your holy name. Amen. God's promise of forgiveness of our sins. God is merciful and compassionate, slow to anger and abundant in steadfast love. He did not do to us according to our sins, and he did not reward our according to our mistakes. As a father loves his children, so God loves those who fear him. Glory to the God in the Most High. Amen. The reading word of God for our Sunday service today is written in Psalm 25, verses 1 up to 5. Let us read responsively, verse by verse. To you, O Lord, I offer my prayer. Defeat does not come to those who trust in you, but to those who are quick to rebel against you. Teach me to live according to your truth, for
you are my God, who saved me. I always trust in you. This is the word of God. Blessed are those who hear the word of God and keep it. Amen. My brothers and sisters, let us say the Apostles' Creed together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and sit at the right hand of God, the Father Almighty. From thence, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the living everlasting. Amen. Shalom. Good evening, brothers and sisters in Christ. It is a pleasure together once again to worship and praise our Lord Jesus Christ. On behalf of Parhalado, I would like to say a warm welcome to all of you, especially to those who have traveled from outside Yogyakarta and join our service today. We are grateful that we can worship and praise the Lord together in our church HKBP Yogyakarta. In the name of our Lord Jesus Christ, we extend our greetings, Horas Madihita Saluhutna. Let me read to you some key points of church announcement in Bahasa Indonesia. Yang pertama, nama arti dan topik Minggu 1 Desember 2024. Nama minggu kita Advent pertama Hari HIV AIDS Sedunia dengan topik berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Dungo Jalamanok Tong Martangiang. Warta yang kedua, pelayan ibadah Minggu Advent pertama 1 Desember 2024. Khotbah oleh Bapak Pendeta Ucok Fernando Hutasoid MTH. Liturgis oleh Amang Situa Prof. Dr. Balrik Siregar MBA CMA CA, warta oleh kami sendiri Nyonya Rosana Sinaga Borusiahaan, kemudian di Haret Town ataupun di Kolektan, di Song Leader,
di pemusik, di soundman, operator kamera, serta di operator slide dapat kita cermati seperti yang tertulis. Warta yang ketiga, ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday service. Saat ini kita sedang beribadah di dalam berbahasa Inggris atau Sunday service. Warta yang berikutnya, Sinode Godang HKBP di Seminarium Sipoholon 2-8 Desember 2024. Sesuai dengan surat keputusan pimpinan HKBP Eporus akan dilaksanakan Sinode Godang di Seminarium Sipoholon pada tanggal 2-8 Desember 2024 yang akan dihadiri oleh pendeta resort dan utusan yang sudah ditetapkan. Semoga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Warta yang berikut, perayaan Natal anak sekolah minggu. Pada hari Sabtu 7 Desember 2024 pukul 16. Hari Sabtu 7 Desember 2024 pukul 16, di gereja kita akan dilaksanakan perayaan anak sekolah minggu. Dihimbau seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. Warta yang selanjutnya, jadwal ibadah Minggu Advent dan Natal tahun 2024, Tahun Baru 2025 di Gereja HKBP Yogyakarta dapat kita cermati seperti yang tertulis. Warta yang selanjutnya, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound. Bagi jemaat yang hendak bergabung jadi guru sekolah minggu, menjadi pendamping remaja, ataupun menjadi tim multimedia, ataupun menjadi tim operator sound di gereja kita, dapat menghubungi sekretariat gereja ataupun tim. Tuhan memberkati dan memperlengkapi gerejanya. Warta yang selanjutnya, daftar yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat HKBP Yogyakarta yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024. Warta yang selanjutnya, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah sakit ataupun yang pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Warta yang selanjutnya, pokok-pokok doa syafaat dapat kita cermati seperti yang tertulis. Warta yang ke-17, kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet, agar mengikuti petunjuk penggunaan toilet yang sudah ditempel di setiap toilet, seperti dilarang merokok, dan dilarang membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita semua. Warta yang ke-18, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar kita pada minggu ini 1 Desember 2024, yaitu dari keluarga Situa Halimbong ST, SL Boru Hutagaol. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar untuk tahun 2025, dapat menghubungi Situa Dr. Anda Nyonya RLC Malau Borunadeak dengan nomor HP tertera, ataupun dapat menghubungi sekretariat gereja, ataupun dapat menghubungi tim perangkai bunga kita. Warta yang selanjutnya, kegiatan pelayanan di Pargodungon Gereja, serta warta keuangan dari tanggal 23 sampai 29 November 2024 dapat kita cermati seperti yang tertulis.
Those are the main announcements of our church activities. Thank you for your attention and God bless us all. Let us pray. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Amen. Our brothers and sisters, our sermon in the first Advent tonight is taken from Luke chapter 21 verses 25 until 36. And I will explain our sermon with PowerPoint. Please, our PowerPoint, moderator, operator slide. Be on watch and pray always. Berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. There will be strange things happening to the sun, the moon, and the stars. On earth, whole countries will be in despair, afraid of the roar of the sea and the raging tides. People will find from fear as they wait for what is coming over the whole earth. For the powers in space will be driven from their courses. Then the Son of Man will appear, coming in a cloud with great power and glory. When these things begin to happen, stand up and rise your heads, because your salvation is near. Then Jesus told them this parable. Think of the fig tree and all the other trees. When you see their leaf is beginning to appear, you know that summer is near. In the same way, when you see these things happening, you will know that the kingdom of God is about to come. Remember that all these things will take place before the people now living have all died. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Be careful not to let yourself become occupied with too much feasting and drinking, and with the worries of this life.
or that day may suddenly catch you. Like a trap, for it will come upon all people everywhere on earth. Beyond watch and pray always that you will have the strength to go safely through all those things that will happen and to stand before the Son of Man. Brothers and sisters, what we are do to when waiting? Trying to find time to wait, it doesn't feel long. Wait for invitation or wait for worship to start. Apa kira-kira perasaan saudara ketika disuruh menunggu untuk sesuatu hal, menunggu ketika sebelum masuk ibadah? Apa kira-kira yang ada dalam perasaan saudara-saudara? Next. Christians are those who wait. Karena di Minggu Advent ini orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang selalu menunggu. Ada yang ditunggu, ada yang dinanti. Itulah Advent, Minggu penantian. Next. Christians await the second coming of Christ. Yang ditunggu ialah kedatangan Yesus yang kedua. The coming of Christ will be soon happening. Yang pasti dia akan datang. Immediately? When? Kapan? 5 more minutes? 1 more hour? 1 more day? Month? Or year? Apakah 5 menit ke depan Yesus datang? Atau 1 jam lagi? Atau besok? Bulan depan? Tahun depan? No more, no one knows time. Tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. And no one can escape. Dan ketika juga nanti Yesus datang kedua kali, tidak ada yang bisa luput dari kedatangannya. Next. Sooner or later, Jesus will come in the last days. Cepat atau lambat, Yesus akan datang di akhir zaman. Why do we need to know about the coming of the Lord Jesus? Mengapa kita harus tahu bahwa Yesus itu akan datang lagi ke dunia ini? So that we may be saved from perdition, supaya kita terhindar dari penyesatan. Karena banyak nabi-nabi palsu yang meramal-ramal kedatangan Yesus. Baru-baru ini tahun 2016 ada seorang pastor dari Afrika. Dia mengaku sudah pergi ke sorga. Dan difotolah sorga itu dengan HP Samsungnya dan berbicara dengan Yesus. Jadi kalau ada di sini yang punya HP Samsung, berbahagialah karena Anda akan masuk surga. Kebetulan HP saya Samsung ini. Dijual foto-foto surga itu. Kontroversial, banyak orang yang protes. Dengan cepat dia merubah pernyataannya. Maaf, HP saya rusak. Jadi tidak ada lagi fotonya. Lupa dia bikin foto-fotonya di Google Drive. Ini ajaran sesat. So that we may save from perdition, supaya kita
terhindar dari penyesatan, maka kita harus tahu kepastian Yesus itu datang kedua kali. Note this corrected by suffering before the coming of Christ. Dan supaya kita tidak putus asa di tengah-tengah penderitaan zaman ini. And the third, not doubting the promise of Christ coming. Dan kita tidak meragukan kedatangan Yesus itu. Next. Siapa yang sudah pernah baca ini novel ini? Bagus ini. Beli nanti. Menunggu Ucok. Menunggu Ucok judulnya itu? Oh, Menunggu Godot. Siapa namanya Godot di sini? Kau bikin orang menunggu. Samuel Beckett from Iris. Yang nulis ini Samuel Beckett. Udah meninggal dia, sayang, nggak bisa kita kenalan. Dari Irlandia. Won international acclaim for his play Waiting for Godot. Dia dapat penghargaan internasional karena nulis ini loh. Menunggu Godot. Besok nulis Menunggu Butet. Nah, menunggu siapa lagi? Nah, tulis itu biar dapat internasional kita. This drama wants to show how people in dreams of waiting for Godot who until the end of the story never came. Ternyata sampai cerita itu ditayangkan, si Godot nggak datang-datang, kebangetan ini. Entah kemana perginya. Vladimir and Estragon. Dalam cerita itu ada yang bernama Vladimir dan Estragon. Their job is to wait for Godot. Mereka disuruh, pekerjaannya disuruh menunggu si Godot itu. It doesn't matter if Godot comes or not. Gak masalah dia. Si Godot datang atau enggak masalah dia. Because it's their job. Karena itu pekerjaannya. They must be loyal to their work. Happy to be unhappy. Senang gak senang dia harus menunggu si Godot itu. Apa kira-kira yang mau diterangkan dalam menunggu si Godot ini? The playwright wanted to explain to us that in terms of waiting, human thoughts and feelings become an interesting arena to explore. Ternyata hebatnya pencipta Godot ini, dia melihat bagaimana sikap manusia yang menunggu. Sikap manusia yang menunggu. Jadi betul-betul dia ini memainkan drama yang luar biasa. Bagaimana sih sikap orang menunggu? Sampai yang ditunggunya itu nggak pernah datang-datang. Next. Waiting is always connected with hope. Karena menunggu itu selalu berhubungan dengan harapan. But are always in touch with something that is yet to come. Karena dia berhubungan dengan sesuatu yang belum datang, tetapi pasti akan datang. So, how should we hope? Oleh karena itu bagaimana sekarang sikap orang Kristen dalam menunggu Tuhan? Kalau si Godot tadi memang gak datang-datang dia, dalam cerita itu gak datang-datang. Sampai halaman terakhir pun gak bakal datang dia. Tapi Yesus berbeda. Dia akan datang. Sekarang bagaimana sikap kita? Next. What is attitude of believer and non-believer waiting for the second coming of Jesus? Apa perbedaan orang percaya dengan orang yang tidak percaya dalam menunggu Yesus? Apa perbedaan orang Kristen dengan orang yang tidak Kristen dalam menunggu Yesus? Believers look forward to this day with hope and joy, not with fear and trembling, because believers have survived
as witness of Christ in the midst of all oppression and persecution. For them, his coming means salvation. Karena orang percaya itu yakin kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan. Kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, takut dengan hari kiamat. Hari kiamat kan artinya hari terakhir. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, takut akan dihukum. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia nggak takut menghadapi akhir zaman. Justru dia bersuka cita, salvation, karena itulah keselamatannya, itulah perjuangannya. That is the manifestation of the salvation that God has provided for mine. Karena Allah akan menolong dirinya. Next. How about what? Bagaimana sikap kita untuk berjaga-jaga? Do not get drunk or lose control. Jangan seperti orang yang mabuk. Siapa di sini yang pernah mabuk? Minimal mabuk darat, laut, dan udara. Oleh karena itu minum antimo. Kalau orang mabuk kan lost control. Gak bisa dia mengendalikan dirinya. Because of the suffering and pleasure of the world, and always pray. Jangan mabuk, jangan hilang kendali, tetapi harus selalu berdoa. Next. Sekarang mengapa kita harus berdoa? We pray. Mengapa saudara-saudara harus berdoa? Because we are all weak human being. Karena saudara dan saya adalah makhluk yang lemah. Jadi kalau ada ujian nanti ya, kan ini kan kebanyakan mahasiswa kan kalau ada ujian agamanya, mengapa manusia harus berdoa? Jawab aja, karena kita manusia yang lemah. Dapat 100 saudara nanti. Itu jawaban simpel, memang benar kok. Karena kita manusia yang lemah, maka kita harus berdoa. But that does not mean when we pray we become superhuman. Bukan berarti setelah kita berdoa kita jadi Batman, enggak. Kita jadi Kapten Amerika, enggak. Ketika Anda berdoa, Anda tetap menjadi diri Anda. Who are human to suffering? Bukan berarti setelah saya berdoa, penyakit takut sama saya, penderitaan takut sama saya, enggak. Anda berdoa pun tetap Anda sakit. Saudara berdoa pun saudara tetap menderita, tetapi perbedaannya apa? But at least by praying we become aware that we are weak humans and need God's help. Ketika Anda berdoa dan sakit itu tetap ada, penderitaan itu tetap ada, disitulah Anda betul-betul membutuhkan Tuhan dan kita dimampukan menghadapinya. Itu kekuatan doa. Itulah orang-orang yang kuat berdoa. Next, saya sedih kalau sudah berakhir ini khotbah bahasa Inggris. Tapi apa boleh buatlah, karena kita akan berjumpa lagi tahun depan di khotbah bahasa Inggris kemudian. So, be on watch and pray always. Jadi tetaplah berdoa. Faithfully wait the coming of Christ. Bersukacitalah menantikan Yesus yang kedua kali. Karena kedatangannya seperti pencuri di waktu malam. Anda sudah banyak melihat sehat siang, malam mitop. Betul gak? Betul. Siang masih ketawa-ketawa, malamnya sudah lowas salau. Kita nggak tahu toh. Jadi persiapkan diri kita di minggu Advent ini. Amen. Let us pray. Thank you, Lord, for your word. Teach us to faithfully wait for the coming of the Lord in free fight. Bless us. Bless our work. Bless our studies.
of the students of your congregation. Protect and accompany us always. Thanks God. In the Lord of Jesus Christ, we pray. Amen. The word of God for the offerings is taken from Proverbs 3, verses 9. Honor the Lord by making him an offering from the beds of all dead, your land products. Let's sing a song and give our offering. Peace
our offering to God, Lord, our Heavenly Father, we confess that you are the source of grace and the giver of all that we have. Here, we bring it to you as our offerings. Lord, please accept and bless the offering of your congregation. Let us to use it for thy kingdom works in this world through your church. Open our hearts to recognize and release that you have been giving us plenty of blessing and grace to make us be grateful to you. In the name of Jesus Christ, amen. In heaven, hallowed be your name, your kingdom come, the will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sin as we forgive those who sin against us. Let us not into temptation, but deliver us from evil. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face and shines to you and be gracious to you. The Lord lift up his face to you and give you peace. Brothers and sisters, happy Sunday to all. Selamat Advent and Horas.